His Excellency Paul Kagame, Bruce Melodie na Mutesi Jolly mu Rwanda mu mwaka wa 2026 ni amazina agaragaza uburyo isi y'imodoka zihenze igeze ku rwego rudasanzwe. Hari imodoka zikorerwa mu rwego rwo hejuru rw'umutekano w'igihugu, zifite ubwirinzi bukomeye n'ikoranabuhanga rihanitse ku rwego mpuzamahanga, zigakikiza abayobozi bakomeye nka His Excellency Paul Kagame. Muri iki gihe kandi izi modoka zimaze kwinjira mu buzima budasanzwe bw'ibyamamare, aho Bruce Melodie ndetse na Mutesi Jolly batangiye kuvuga urwego rw'abantu bageze ku modoka zidasanzwe zerekana ubutunzi n'icyubahiro. Ariko ibintu bitangirira kuba bishyushye kurushaho n'ahangaha. Ese utekereza ko abahanzi nka The Ben, Israel Mbonyi cyangwa se Element bo bageze ku rwego rw'imodoka? Ese bo baba batunze imodoka nk'iza VIP twavuze haruguru, zifite ubwirinzi n'ikoranabuhanga rihanitse, cyangwa se ku rundi ruhande baba batunze imodoka zimeze zite? Reka ngoreze ikaze muri kiganiro cyacu uyu munsi. Tugiye kubabwira imodoka 10 zihenze mu Rwanda kurusha izindi mwaka wa 2026. Nitwa H.E Pacifique, kiganiro cyitwa Solo tubamenye. Ngo haye ikaze nkurikira umenye. Nimero dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga imodoka yitwa Tesla Cyberbeast Cybertruck Top Variant. Iyi modoka itunzwe n'umugabo witwa Dr. Sina Gerard, no mugwizatunga w'umunyarwanda. Iyi modoka ifite agaciro k'99 by'amadolari y'Amerika, nubwo amafaranga arenga miliyoni 130 mu mafaranga y'u Rwanda, nkuko bigaragazwa na Tesla Official Specification. Uruganda rwa Tesla ubwarwo rusohora ibiciro n'ibiranga imodoka zarwo ku rwego mpuzamahanga, bikaba bifatwa nk'amakuru yizeye kuko aturuka ku wayikoze. Iyi Cyberbeast ifite imbaraga z'amashanyarazi zituma ishobora kwihuta cyane mu gihe gito cyane, ikagenda nk'imashini yihuta itagira urusaku, kandi igasiga izindi modoka ku muvuduko uri hejuru. Iyi modoka ntisanzwe, ikoresha ikoranabuhanga rihanitse rituma nta mwotsi isohokamo, bigatuma imera nk'inzu yigendera. Yitwa Tesla Cyberbeast Cybertruck Top Variant ya Sina Gerard. Uwo ni umwanya wacu wa 10. Ku mwanya wacu wa 9 w'imodoka zihenze cyane mu Rwanda kurusha izindi uyu munsi turasanga imodoka y'umugabo witwa Ngabo Medard Jobert, yitwa Cadillac Escalade Luxury Version. Iyi modoka ni isanzwe, ni SUV nini cyane yagaze agaciro k'amadolari y'Amerika 150,180 amadolari y'Amerika, no kuvuga amafaranga arenga miliyoni 195 na miliyoni 135 amafaranga y'u Rwanda. Igiciro kiratangaje cyane. Aya makuru atangazwa na General Motors Cadillac Official Pricing Authorized Dealership, aho uruganda rw'abacuruzi bemewe ku isi bashyiraho ibiciro byemewe ku isoko mpuzamahanga. Iyi modoka izwi imbaraga zo gutwara ibintu biremeye cyane, kandi ikagenda ituje kandi ikomeye, nubwo yaba yuzuye abantu benshi cyane cyangwa imizigo myinshi. Mu buryo bworoshye, imbere yayo hasa nk'icyumba cya hoteli y'inyenyeri 5 igendera. Iyi modoka nayo ntisanzwe. Uwo umwanya wacu wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga imodoka yitwa Mercedes Benz G Class. Iyi modoka itunzwe n'umugwizatunga w'umugore witwa Isimbi Alliance, uzwi cyane nka Alia Cool. Iyi modoka yitwa Mercedes Benz G Class ni imodoka ifite agaciro ku isoko 140 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni 220 z'amafaranga y'u Rwanda, nkuko bigaragazwa na Mercedes Benz Official Configurator and Global Pricing Report. Hari uruganda rutangaza ibiciro by'ishingiro z'imodoka zarwo ku masoko atandukanye ku isi. Iyi G Class izwiho gukomera no kugenda ahantu hose hatandukanye, nko mu misozi cyangwa mu mihanda myiza yo mu mujyi. Iyi modoka ntisanzwe. N'umwanya wacu wa 8. Ku mwanya wacu wa 7 turasanga imodoka yitwa Brabus G Class. Iyi modoka ni icyamamare Bruce Melodie, umuhanzi w'umunyarwanda. Iyi modoka ifite agaciro k'180 n'ibihumbi by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga arenga miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, nkuko bigaragazwa na Brabus GmbH Official Tuning Division, isosiyete yemewe izwiho kongerera imodoka imbaraga z'ubwirinzi zidasanzwe n'ubwiza buhambaye. Iyi ni G-Wagon yongerera imbaraga cyane ku buryo ishobora kwihuta kurusha G-Class zisanzwe, kandi ikagira performance yo ku rwego rwo hejuru. Mu buryo bworoshye, ni imodoka isa na G-Wagon yahawe imbaraga z'ikirenga igira imodoka kataraboneka, ni ya Bruce Melodie hano mu Rwanda. Uwo umwanya wacu wa 7. Ku mwanya wa 6 turasanga imodoka yitwa Mercedes Benz MAG 63 cyangwa se The Beast. Iyi modoka ni ya Mutesi Jolly. Uyu mugore akomeza kwerekana ko adasanzwe. Uyu mugore aretse no kuzuza inzu ya MILIYARI Kibagabaga mu mujyi wa Kigali
maze arayimurika. Iyi modoka nayo ntisanzwe, yitwa The Beast. Iyi modoka ifite agaciro k'amadolari y'Amerika 300,000, nubwo mu mafaranga arenga miliyoni 436 mu mafaranga y'u Rwanda. Umva ko kayabo. Aya makuru agaragazwa na Mercedes-Benz MAG Official Pricing Benchmarks. Amakuru Uganda n'itangazamakuru ryizewe rikurikirana isoko ry'imodoka rihuriza hamwe igiciro cyayo hanyuma agashyira hanze ibiciro. Iyi G63 izwi nka The Beast, ifite moteri yitwa V8 Turbo 4.0R ituma ishobora kwihuta cyane mu masegonda make. Imbaraga zayo zituma igenda ku muvuduko wo hejuru cyane. Ni ya Mutesi Jolly. Uwo n'umwanya wacu wa 6. Nyemerera ngo yari zikaze imodoka 5 zacu zikaye uyu munsi. Ese urumva imodoka 5 zisigaye ari uwe muntu utari buze kuburamo? Ni imodoka itari buze kuburamo? Mwandika hasi muri comment. Umwanya wacu wa 5 turasanga imodoka ikomeye cyane yitwa Mercedes-Benz G-Class Presidential Support Unit. Iyi modoka nakataraboneka. Iyi modoka igendwamo na His Excellency Paul Kagame, perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Iyi modoka ku isoko igura kayo k'amadolari y'Amerika 150,000 n'ibihumbi 100 y'amadolari y'Amerika. Nukuvuga amafaranga ari hagati ya miliyoni 320 na miliyoni 520 z'amafaranga y'u Rwanda. Dushingiye kuri Mercedes-Benz Squad Official Program. Hari uruganda rukora imodoka z'umutekano zikoreshwa na za leta zitandukanye ku isi. Iyi modoka ikoreshwa mu kurinda konvoye z'abazi bakuru barimo n'abaperezida. Uwo umwanya wacu wa 5. Umwanya wacu wa 4 uyu munsi imodoka zihenze cyane mu Rwanda turasanga imodoka yitwa Audi A8 Security. Iyi modoka nayo ni His Excellency Paul Kagame. Iyi modoka igura akavagari k'amafaranga amadolari y'Amerika 700,900, nukuvuga amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 150 amafaranga y'u Rwanda, nkuko bitangazwa na Audi AG Security Division Official Specification. Imodoka ntisanzwe, ni His Excellency Paul Kagame. Ku mwanya wacu wa 3 turasanga imodoka yitwa Range Rover Centenary, nayo ni His Excellency Paul Kagame. Ariko niba tukibanye kanda kuri subscribe. Iyi Range Rover ni SUV y'ikirenga ikomeye cyane, nkuko bigaragazwa na Range Rover Special Vehicle Operation, ishami rishinzwe gukora imodoka z'umutekano w'abayobozi bakuru b'ibihugu. Iyi modoka ihagaze agaciro k'amafaranga arenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka izwi ubushobozi bukomeye cyane, ndetse ishobora no gukomeza kugenda niyo amapine yayo yaba yarashwe, ndetse ifite protection ku rwego rwo hejuru ku buryo ishobora kwirinda ibisasu ibyo aribyo byose. Yitwa Range Rover Centenary, ni His Excellency Paul Kagame. Nayo iri mu modoka zihenze cyane hano mu Rwanda. Uwo umwanya wacu wa 3. Nyemerera twigire ku mwanya wacu wa 2. Umwanya wa 2 turasanga imodoka yitwa Chrysler Range Rover Limousine Armored VR8. Iyi modoka nayo ni His Excellency Paul Kagame. Witangara, izi modoka zose ni za His Excellency Paul Kagame. Iyi modoka ifite agaciro gahambaye cyane ku isoko. Iyo unyujije amaso mu gaciro gatangazwa na Chrysler German Official Armored Vehicle Catalog, usanga imodoka ku isoko ihagaze akavagari k'amadolari y'Amerika miliyoni 1,100,000 ndetse na miliyoni 1,300,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 400 na miliyari 1 na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda, nkuko bigaragazwa na Chrysler German Official Armored Vehicle Catalog. Iyi modoka ntisanzwe. Uwo n'umwanya wacu wa 2. Nyemera twigire ku mwanya wacu wa mbere w'imodoka zihenze cyane kurusha izindi mu Rwanda mu mwaka wa 2026. Ariko mbere yaho gato, niba wakunze iyi video kanda kuri subscribe, niba wayikunze kandi ukanda kuri like, uduhe na commentaire y'icyo wakuyemo. Umwanya wa mbere turasanga imodoka yitwa Mercedes-Benz S680 GAD VR10. Iyi modoka nayo ni His Excellency Paul Kagame. Witangara, ni State Protection Fleet, imodoka ihambaye cyane yo ku rwego rwo hejuru. Iyi niyo modoka ihenze kandi ikomeye cyane kurusha izindi mu Rwanda mu mwaka wa 2026. Ifite agaciro k'amadolari y'Amerika 900,000 ndetse na miliyoni 1,100,000 by'amadolari y'Amerika. Ni ukuvuga amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 150 na miliyari 1 na miliyoni 550 amafaranga y'u Rwanda, dushingiye kuri Mercedes-Benz GAD Official Specification ndetse na VPAM VR10 Certification, igipimo mpuzamahanga cy'umutekano w'imodoka z'ubwirinzi z'abakuru b'ibihugu. Iyi modoka ifite ubushobozi bw'umutekano uhambaye ndetse n'ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru ku buryo nta sasu na rimwe rishobora kuyitobora, kandi ifite na oxygen system yihutirwa ituma abayirimo bakomeza guhumeka umwuka mwiza niyo yaba iri mu ntambara, mu bisansu byinshi ndetse n'ibiturika.
uburyo bworoshye ni igihome kigenda cyangwa se ni inzu yigendera. Ni nta dushore ikiganiro cyacu uyu munsi cyitwa Sobanura tubamenye, nitwa H.E Paul. Niba wakunze iyi video kandi kuri subscribe, uduhe n'igitekerezo cy'icyo wifuza ko twazakugezaho ubutaha. Ndagushimiye ko twabagiye kuva gitangiye kugeza gisoje. Nitwa H.E Paul, ndabakunda.